Maro e lau maria hoi ki pea maro e lea e tonga katoa pe. Pea kukori ke ufangate ngai whakatako toa pe ne kamatake e programa taulama whakosperi. Ka tā moa ku tawataine te pou ke whakahoko atu ai programa pupunga matawai ki aho sāpate, aho taha fitu sa noari wano wataha. Ku sāpate koe ni whoki ku whakamanatua i ngai siasia mahu inga o e ako ki he whanonga ai whanau mo ki nau tōru pe i mara e ako. Pea ko whiawhia he whiawhakoni ke utaitai rei ai pure ako i he Trinity Theological College Assessment of Tiso Nusikani. Ai whawhikau toke tāna siri whakauta. O ku ne loto rei kau mai he tau tala noa i he pupunga matawai o he whiawhakoni. Hangepe ko tau mua ai ki putunga programa ko ni. Ko whai hatala noa mo ki nau tōru ko nau lava mea, ko nau ikuna, pe ko nau tae mua i ngahi mara e kekehi. Ai ako, pe ko sporti, pe ko ngā aue. Au whiawhia e whawhakoni, ko pe ko sāpate ako, tau kawhatahai mo e pure ako, ko e tāna sini whakauta. Ko hui pe ko e taimi, whakamari ko ni, ke kamata e pōtala noa. E pure ako, ko e kamata ta pōtala noa, ko tui ko lawe i pe tō lahi koe. Ka ko whaampe, wai pe ni he o pe, te ki nau lawe i koe, a te whenga maariege ki whakahoko mai pe koe, e lawe i pe ki nau tōru mamat mai o pe, a koe, wai ni hi kuna pe. Oh, that's Dr. Nasiri Wakauta. O tuata te koe, whenga maariege ko ni, tōta? Malawe taina o kore ke u whangatu i he ngai tala whaitapu katoa pe ko whaatala moa whaki o pe. Kore ke puke whenga maaria ke koeni ke kau mai pōtala noa koeni. Uhi koe mawinga o ngā kōngu whenga e whanau tau. Nono whakataha i he hae whanua muri. Mato whaha ngā siri whakauta. Ere mai me tangata e ki me e ua kolomotua te takamatong. Whenei ki me te takamatong. O la rei peku. Tō lahi pekau e ua wa te takamatonga mo me kolomotua mea mai. Ku whawhiawhia ki tani mani, o whako te mutoa o peku. Mea mei apina, pēr mo whanau mai ki he pōtala noa e whiawhakoni. Mahalo taina. Mahalo abito e pure ako. Maino pe ai tuunga ko piai ko i e taimini, e tuunga o e pure ako. Ka ko whampe mua ke pe e lawa ke taki whoki pe ki he kamata. Ko lawa i pe na ke kamata o whanunga ko i he malaya ko mi tonga. Ko lawa i pe ke he atakai o tonga me atakai muslani. Ko pe te kinikini mai pe he kamata o ako pe. When was the time na ke ngoia i koe whakaukau, koe hala whanunga i te ke alua au ke tuunga e ke te miki, te mia. Ka koe mahalo sa tau hai kamata e lo tonga whanunga ko ia, peko hanga hai challenges, hanga hai opportunities, na ke fō mai ai, e kamata whanunga i ta whako e ako. Mahalo taina. Ia koe tala noa ako ku ilo pāna whenga whakarea. Ka ku o kahe mono ia i he topu hake i he lato whare. Nā e tahai, nā ne whai ea e nā ne whai ea e ku misi mako. Nā whare ea. Someone had a better vision for my life than I did. Koe ke wha tala noa e tāna maninga ku o te ruma winga ke. So, teke mare kong mātua, nana whai ai tala noa koe ni. Ke pate na mare, koe fua pe manawa. Whak mai sesi. And there I was.
Whare mai au pe ngai he whamatala kei si au pe le mahi nāra iki. Pena whine iki vi chana nana whai. So nana whai mea kata pe nai malawa kena whakahoko. Ke whakapau i o kou whauhe hala koe nai whai kia misi. Te au tupu hake i lota whare si. Au hake ki he whauhe lautu he pure ana ta mo tonga hau mai ai ki hau maalunga tonga. Pe au hake ki he hake form 4 maalbo ia fia ia New Zealand ako. Mo ia 10. Au ku toka ma veo ma dare whamanatu mena te au ai talamo. So as a teenager, there was a rebellious stage. Yeah. I remember that I killed cow here before. I'm not going to proclaim Kateti ko tonga. I saw Diana na recruiting me here. I have on that. Got here recruiting me at high school when he a train geek. Pe mo e whakau pe mo hoko kau office. Pe ma osi me here. Osi me here high school. I did well. I he Kateti. I proclaim mana funded pitania. So we were treated in the same way because we did every weekend we find training in Italy. He had Trano Casa, Trano Fuka, five mark on. At a very young age, when I calculated who am I, Mama had him, help on my door, my never. So, but we never told taha ni ko ia nei ka fo taki nei ka no taki fo patunia tonga ki Iraq ana me ala ko ai he no form mono form ni ma nei penga au sia ma ko hi au konga o fo boy ki fo ma ha ko ni ko hi I surrounded myself with good friends along the way. Ni have been out all where we started on the mini, Mokomoto. Togetania, Toputabu, Polovili, and others. Ni here na omni I family, Lord. Na really young here, ko. Kana ku takanga mo na tolu ma tokon na ta ofia I along really ko yo about hapo year 12 year 11 no tanga da daigi mo finiki ko fa about ko oswe me dai ko hu ye se do dai so alago form one que me tu direi pe por eco que toma escola de algo ya sanata fai parte do outro planeta atmo form no mesmo jeito que fa form que ne fa form de conga pure até go to reference também pure he fa form he couldn't believe it or fight do so to cut a long story short everything fall in place Te tokoni la habita na ni hena no to ki mo ia ta high school to tolu me no na tu mo na to na husa do so na lo to la ko taxi ta high school he valu no na to ko ni sfatai no fo ri to ni ta mini ya maf pal mo to ta na hu he valu fito o fe watone me kamata programa akamata itu se do sai kana hua ka hua ta valu so mo ki ko hua ki se do tai ren ya
mautolo ke ikita. Nau toki tau taha walo ake sia tautai. Se whaku whanau he na walaka tau taha whita taha walo. Ko pehela tope. Really? Nau alu ke isi pe heki sia tautai. But I did. Ko ngalahi oe husia pepeke nai toki kamata pepe o ama aka mata i tau isia tautai. Kana ti te mena tangata iki. Koi tutuku toloa, maa te aki toloa. Ke husia tautai. Nau toka taha ke kia te hina kau tāke. Kuanga tu whāwhine pe. Tu ke hale ai ako koe ki ngai le soni se tautai. Koe ako koe mo ui. E te au koe konga mahuina. O maa atu e fuula hii e husia tautai. Kana foi a pi whawhalala e petangata i ki mo whine i ki mo kuanga tu whāwhine i mea toa. Tau e whaa o yaka se tautai e programa mai tohi. Really mold me as a person. Mo to live, to rely on myself. Kawe ki ngai to tongi nea me nima mama i. Muri muri he kau tangata e ki. Ko ngā hepe kau e tau wako te mwe kau tangata e ki. Ta u whāma fulu peki o lunga. Ma hoi matalo kau teenagers and school leavers. E hange matalo ha whānau e kau mea kau. Kau e pehe tala hui holo he inu kāwa. Ako he tala noa. E whanau tala noa he kau tangata e ki fuoroa. E nau whaifatongia e si. Ka ki tau ki muhaki e mau tau huu se tau tai. Tau huu se tau tai ko. Tangata o tanga whaiak se tau tai ko. Solika wholau ko tau huu. I muhaki e mau tau luku. Wala mo tu palu mo tau ngā au e se eri. Lawa i le tau e whai se tau tai teke hola ki api. E ka tika konga mahu inga mea na ko. O ki kai koe dream pe ama mātua and I owned the dream. But they were there along the way ki ma whapapai kuna po. I have their support. At home we struggle to make ends meet. But they are there every time. I he mea sa tau tai. Mā whapapai hika ki holang mawapi. But on the what, ki kakato e hana pai. So lawa kakato e ako. Pea Pasi kwa koku ka ua taha ia. Se tau tai. Pena teke wa whikawa wia. E whiasi puka na whaia na ose koe. Tutuka koe ai kolisi tau si. Ui e whiki taki koe. Tonga yaka si e ka koe. Tau mai he taha tau. Na ui koe teke tiuta i tolo. Fia. He tu au ki tolo. Whaia koe. E pōta tau, hai mau mea na whai mo e pure ako se tau tai a koe a tuke tā sāre sa vea. Pako hore hene eke moi. Te lawa whai ako. Whether I can try. Mind you, but ka waka tau, but they're all older than me. So it was a challenge. Poka tukai tau no. Not only kau ngā ako nui, but they were older. So how ka whi tau hoka nima? E ngau se se uta, kei la lahi pe kau ako ia. Again, kau koni au pito ai ni he ko ia ke no. E no teu i au ke ngā koe. E le whita ke taimi tala noa i ngai whaikawa. Nā hina ke. I whaki mea tala noa e koe kamata whaiaka se tau hiwa ua. Kei tau ua tahe tau koe. O tu whaikakau i he hiwa tolu. O hua whaikakau a koako hiwa tolu.
ke tau so everything happened pretty quickly. Whanonga me ai pe alura me totaki fis tarene me tolu. Ave he kolisimo sia siko. Ongo fua ako maua me he programa Bachelor of Divinity sa Ludaike. Ave tesi muli. Vakaya ngede fe maumea na fai. So we went to Fiji. In a programa Masters in Theology. And I think we did pretty well. And muy ngai mani I mautua. I was a single whaifekau from 93 to 96. Whaiga training for whaifekau I Sandal Zai. Tamai hoa ka Palestine. Mautai actually I couldn't get married to from Mari. I went to Fiji single as well. From my game, no quoi. My family. Then my fucking me ki settle date in our. Ole me go ki kaku taimi I hapatunga au na ta. I moto atata. Na ia he tale ua. E da na I mean, those of us lava de ki yako. At a young age, you think you know it all. Until okay, I'll have context. Okay, for the Maya. Meganavia go halatra and the arm so in an island context, I'm going to a lot of the Tamahaka to go. First few months, when I ilo valley of it. When I got I go over and the cow and movie and motu. So I decided early to spend time taking motu wako me kaina motu. But I want to forget me at the taki shadow time. What's the time work? I'm hard to be not fucking reluctantly. I enjoyed the Fire go here fucking me putting away, but fire go kimu all totally different. He go kimuana go fire go me na wako look yako. Oku wilo to all much of the na fire ake me na wako look yako. Me na wako me katai. That's very important. Ku time lahi he ngā si tau whakatu tu unga whatonia ko hika motu e ko utai ko. Ka ngāla mau wera ko tariu tau whai, it's all the same. Ko tau tariu ki hui e hiki, pe ko hae ka kai tau ngā they're all the same. And I think it's important to make an effort. Ke ako me ka kai ko tau ngā ki. Waka tau atu peo, o whawhanga haka kai nau, kakena wila mea. And I think that's a very common mistake in ministry. But they assume o vare kakai. But the work with our domiaki, tala mea o bega na dole na vare. But foi palo paremai. But te au koe kamata hawa ia te ngā wepa tu ngā ue. O ka pau ko te alume whakaukau. So katoa e kuako na whai. I very much like him motu highly. I would have missed a lot of upon a review of him. No ministry happened that way. But I'm very, very proud to give I thank you. Kore ngā aue e taina nera ke whakatau mua e. Koe sio he tūma. Nā ku kore au ke ngā aue mai ake tau tai, i hiki au ngā mai ngā mai sesi.
That's the sole purpose of the sort of that I give of Nike. You hoko na mea ofa ke si. Ke taha advice mahini mana ka nga ki pata no ka ke mea. Ki kinu no ko bube. Oa na ke free ho laka. Manu so ko tolo. Aku kono wa ko na whaatanga. Ko mo mani te behe rā si o ki whakaukau ke oku fusmo omo fi mapa senite. Find another job. O ua te ke whakaukau pa anga ngā si he te ke kai si rinda si. So ka ngahi advice whaka naka ngai mātua ka. Very, very relevant in any context. Wata noa mo nihi mai ka ngā tāna ka. Ko tanga ki na ko fine ki ko na sivi na lava ko. Sivi ka sivi whaburanga tongo lower living. Lower tanga ki ka. Ko se fine ki. Apa ko ngalahi ngata pera ko ia i vai whapanga. Ka koe hanga lower living ko ia. Ko ma whai ako le rei taha ia talutupu. And they are still the best. They haven't been beaten. I'll post there that we have a couple of them. Yeah. Malo vito tala no mari ko nai. Pure aku pe ko mo ni apito. Me go lave tala no waki mahuinga na kau o matua I he fononga o ako. Mahuinga apito pe was proven pe mahuinga ai tau kau ngai matua mo tau ilo mo tau tau whana he na hala fononga. Pe hanga lau ko lak fai ako ko api. Ko toi ko ngai whekau pe mahuinga ke whamana tu mau pe e ngai matua o nau kau mai mahuinga ai whai ako I api. Ai ngo matua ngai tala whare o ku whai ke whanau. Time nau tau whakau da tolu ke tau mawhai ako I whika. O se reka whai ako I api ako ngai mi ako ia. Tau ke tau tolu matua o e whai ako koe tau lotu, koe tau pōkou, koe tau hangi I rea, ako nake, ke tau whanau. Time ni tau whari whiko peheti tau whai ako whika me I kai. Ko se reka whai ako lo ki ako. Ka koe tau toko ngai matua ki ako. Koe malo bito ia I maina te au ko lawe ko na I ho tupaku mo ako ko na I tonga. Nei te nea tau mua ho to hoko atu maina me masters ko lawe ko monu ia anga ia o wahenga ngawe ko whakaukau ke ia whea a te aroa ke whakakato o ako o ke whou mai ai he ni o mau lawenga monu ai e ngā tue wahenga ngawe wai whanua ka ma o sias me to tisi. Nei pe mahinga te ho tala noa I kora ko hoanga o ke ako mau pe ko from anyone ko atu haki whaitu o aongai ka te ko ke tānaki mai ka ke o kato ko koe it's a naturally you're always learning ai ko harewa mahina reo ko whakaukau ke hikma ki Nusilani ko hik whanua mai me family pegi lawe ngupi ke was it an easy decision pe mātua mai ha haki lawe ki ai te ta Koe tūturi ke hiki mai na heke whai mafua. Koe tahe uhi ngā ko hina e asi nai mua maha ku tuhe whine o ako pe mau whamiri hen. Pe I taimu ka whai mafua kamata koe polisika rei pake ke no integrating ai whamiri. Pe whaleta noa ka pau te pepa moa, whenga pua mea ang mātua. Tau te whita ke ngai whia mau, whawhare mo haki. So, it was a primary reason. Te apply na whanua I he skill category.
ke hi na lava ma fe na mare go ya ke hu mai mo ko ma tua pe fa ko le wa fe ma u ave o ta no be ma wa o ta my family te ke ma ha ma do fra Hai komisiona nusila I tona. Ka pau e whakahuma me mea ma atua e lawa o aimu. Whakahuat mai kore ngofua no whanga matua ma pe mo ia I tonga pe teke moha mato. I ahpeta hawa. Sai, whia mau whoke ke pau ke hau ke moha mato I within 2 years. Ke whakakato ke mau. Mau e whai maa I he ngā we pe ngā we pe mo hoa I. Whanau I tonga ngā whai tokatolu lawa. Pe whai tala noa mo tala noa au ki he kua whe mawha. Ma pe he ku te masia nau nau ka pau ku matokanga pe ki mau. Ka ku mahengi sio ki he kaha whanau. Ka whenga maari ki he a ko. So, parewa tala noa mo kolis mse tai ki iei tai mo. Pe he mo hoa ke ni ngā ue. O mau whetu utoku mai ai ki he ni he November o e wafe mawha. E ka taha o e mea kona pe he ki pai ki aonga ke lava whita e wape. Mo aonga mau hau, mo hi ka mau tui. E koe nake ki whaha uia, taina ma whakakau ke mau nofo. E mau hau pe ke whakakata se mau e visa. Pe o, lava I mo yako. Ai e mo yako. E lava I pe e hana kore na kore mai na kore ke ngā pepe ua. Kore mai o alan, pe kore ki a pepe ko Sheffield I Bidania. Pe whakatau tali lo. Mawange scholarship in Sheffield, na koe domestic fees pena lawa. Ka koe ni mau pepa, mau pehere. Seange tau oru musila. O ku te tau lawa katoa ki ai. Pe mawam ki hen. Kama nofa mo e loki mahina tau lua nofa mo e family tonga ane hokoa. I wasaplan. Pai me kamata ako. I o kalani ten koe a ula tonga ia e tamaiki na isa tau tai. Taha tamaiki na ako ia isa tau tai. Ilo me ai he university na isa tau tai. Kamata maiki ngā pa Taipei university. Whaiako I nau hepelu. Motakoni ki he Tamaki Pasifika mo Maori he programa o tuakana program. Asisi tamaki he nau. So, ono mai ai I he tau e tolu e ako. Te keke kamatanga pe tau hono tolu ku tau hono wa. Milo e te tau hono wa ku whiru tapiane siasi. Te mena ki he mission resource aso. Whiru tapiane ki hau mo ke matala noa. Ere mai me I Kosokalani. I whanau I whanau tala noa e wahako mai. Ai mi sone a siasi ki a taha Pasifiki. I whaiako. O whakarea atu pe interest ai. Asa mahalo a pito e whanau whai. O interest ai meni ki o se ako nau hao ai. Pe o ke hen he malu e konferenisi atonga. O wake pure o ka hao. Fe ke tau takari ki o se ako. Ka lava ia ka toki tau te tawa noa ke iahe whea mau ke hepi. Haka pea e ako he me stike mo I ngā pai mea lava I mai tāmi. Mā lawa tangata I ki ia he wafu mā walu e tau whakausia e ako. Mā lawa tangata I ki ke submite ngā hau. Mā walu I tonga mā whaki mai.
Tako me ko abang pangage I was a lani hake line fitu hingi. Ke telefon ia mega palang ke puriako o Trinity a huia Mary Keiko. Kake lo foi famadala Mary. Mine demo Mary university my Mary. Well now there's a job here. About if you're not, I'll give it to you. About a guy who will advertise it. Kore mai ke matala no. So fega mai me ape matala no limo Mary. Ma felo toi peke o kore ake ke feke ngai mai nana. Trial mai nana me he siulai o waf ma baluki. Takasinga waf ma baluki. For the college ki na usia pe guau no fe mau. And pe kai. About pe guau pe now. Find someone else. Te ke aki ti se mau te tamahe pule. Hey, I need your response ke whai strategic plan ke tau for. So at that time, they advertised the position at university. I was informed about head of school theology. I go supervisor. You talk a position at work at housing at town. Tara mai hoa ya whamanatu make hoa. Ako maka mea rei taina tamono I ngai hoa oki they are cool headed. Mai Syria. E pe whakakai le rei pena tau mua ke haa mo. Ka pau ke kariu ke ngā siasi. Ko ngā wea siasi. Ka pau ka wina ke whai whiri koe. Pakoni a pitoe ke he ku decision na whai ke. Na whamu Trinity. Ngā mai basically I Trinity kai. Ke vere pe whai a kau ke investi. Vere mai ne waf maa walu ke waf taha wha. Nga doke I lona waf taha wha na tu waki ai la kanga pūle kone kore si. Hange pe koe tala noa koe ngā ue ki mua. Hala ataha ku no whaka whakaukau ke la kanga pūle. And I was never interested I ngā wha admini koe. He ko. Ana wha mafu whakaukau o ku mau I ngā wha administration katongia academic work. Which is true. Aku wheloanga mai taha ka taka siasi ako I apenda mai. Okay, tahi kore ki ngā ua pita. Pikai. Not interested. Pe whaare mai taha taha koe. O te si o kita. Apply pe papau mau pe mau. Papau I kaina sai pe. Kage ke misi ko hamea te ki ngā ua pe. Se ngā tonu ia mo maa ki whenga maari me he Prema Americana State Department ki short program me whai Santa Barbara I he me whelawe me study of religion in America. Eko pōni pau puna bungbongi, ko tak sene ko obligation ni ke sea o Council of Trinity. Pau alo. So I never thought of it. Alo o se whai wiki ono, o whoki mai, he sāpate, o ku tā mai sea 4+4. Moni to mai, te kalawa interview he pule lulu. Awa iyo, kono ke kaya shortlist, Tuesday morning, before that Wednesday, got a call from the US. Me he, tambe ko friend you, whaka ko Katolika, Loyola Marymount, I California. Hey, ka ngā wana ko I meiri atu ko I meiri. Apply my guy, I'll do the reference. And I have talked to the recruitment team. So, kake fu mama fu tala no ko pongpongo ya. Mo tala no ko he ngā ue waf mama. Ngā si pe. So I decided to get back to November. Malo I would be
Mawhena Māori. I have something here. So I went in ke Indonesia ke Lagana with nothing for granted at all. Kage fuha wewe te mape kai. So penala ha ho tolo ha bi abi ta mai for sport. They've decided to give me a job. To be honest, whakafuki wha pe hanga o wafu ka wenga whiri hui toa. Yeah, I mean, I didn't really think of the amount of responsibilities associated with Patagonia. The privilege I might Patagonia go ya to be part of a te ka kai ko hika ngā aue. And tae ngai whina eke mai ki a au in the riu ki laka ngā koe. Ka haki me luku ake he laka ngā. I can't promise you anything. Only one thing I can tell you. I will make a difference. Whatever the difference will be, but I will make a difference in our way. So ku asin tayo no he Patagonia tayo na mala ko ke gajak besi. Mahalo ka tayo na mo hala to pe ko vahe in our way. Kami ke fai se kau ko tape vahe ta tau. Abang fus mo fai se kau ngā ue. Taka vila tape me fus mo puri aka. Abang ado tapu. Ka why me ngā ue? You can't put a financial value on it. Ngā me kakai pe te sio ki he whawhanga kakai ko. Being empowered. That's invaluable. Ki ngā manu whai mai he tau he lockdown e tau asi. Ko whare u whamatala plus he ngahi publisher la. Ko e tohi. Lea he ngahi konferenisi la. I have never done anything more rewarding than in the five months. Waking up every morning, five reflection, knowing of where kakai at the other end of now carry make it it's very rewarding. I read their comments. So a lot of them, they're very uplifting. Utohi kona pulusi le whapitane, whakiana waha tawa tolu na lau pe kai. Aka whanki short devotion go whai. Upa, tamine ku he, tangi tuku au, maua ka kaipa, ia taimi whai. And the next day you meet Hafina Eki, kona nai mai. Ma alo a bit on the phone mo ndau. But I can't stop it. Yeah. Iyo, si malo vito e hoipe ko sebe ke tataibi. Marco, just a last question. Going in the tatala noa ki hofono mai a koe how ki tonga iai. But well, ki love now you're a father. Because wai lewa hao whanau na waka na toru i Nusilani. Because ki advice speaking hai mātua peheni na tolu hanga hei tokoni pakalahi ka te kina tolu pe ka mape ai ka wako i he teu a tau wako ko ni wano wa taha. Okay, ki whanai toko nima lai taha tau tolu 24 e found. Tahin. Asi ene ki ako na whaita ko si. For la hiku. Pāsi asi mene ako university.
Mo tamasi fica wau Wesley. O tahini fica wau Epsom. Mo tamasi was kei in the media. Oku whamanako mawera ki nau dolu ko oku nau I he privileged position. And never take it for granted. Hi whakamari o te reo mau whoki tonga. O si ki ai, kake lawe tau wasima. Hi koe COVID. Ako mai peka au ke nau whakasiri tonga ki nau ilo koe. Apo tini tiki mau hini. Ko lahe wita meri tonga nau mau mawhai ki whai ako. They'd love to be here. If only in their 40 now my talking about. So when our children ruined it, I think I'm married. We're going to ruin it now. No, I find the don't really even know I'm going to marry on married. But yeah, my to a young me don't again for go. But mama for go me, I got it now. My no need. Oh, me go pau peke ngā ue lo ue mai to ake survive. Ko te pēku mangi ki whānau ke. Keep that in mind. So the whita ke ta mai koku my great memory tonga mai to. And also those who are born and raised here. Keep that in mind. Oku, there are thousands of kids in Tonga who would love to be here with our Māori. So make use of the opportunities. And sometimes sometimes then you think, oh, I got brains. No, you don't. We know you can think, but it's important ke ona ngaloe remember to be humble. You can do no wrong, but so all I'm asking is to be respectful and be humble. Ko more pe humility me ta dol me whanau te mo wa. Okay, your value goes down as well. So so if they were fight out for mo sabate ako ki sabate it's not a factory where we produce products for market. Our goal is about learning to be free and learning to free others. Okay, lava he tau ako veteran ki tau veteran around us. Then I don't think I can have doctorates and masters and bachelors. Then what's the use? Yeah. And I know they think they are put on it, but I think we can't leave our parental duties aside. When you have those two, your canoe will go easily. Malo Vita.
ko tu ko lave ve ku i la he pe o fa tu aki mai he tau pe si ku ate ki mite tolu ko ni pe lua ko he ve ki ta si o pe ko tu ma hoinga pe wa ni he o pe na o si o mai na fi ilo ke nga he ko sko fa ha ko na i apiako ke fa be te na tolu ke na ilo ma fi tu de na wal ke ma mo information ke fa ma po pa pe ta ki ta no fa ma ri ko ni ma lo te mai fa ma ri ko ni so mo to me mai a pia ka meta tisi pe fa he pasifiki ha moa piula ha moa se to tai tonga ta bu le fish o Trinity i o kalani a pia ko tertiary pe me taha me disi Lucila so o ku faia ai enrollment ke tau ni to bru kau awa taha mo e whai te hau te hau me orientation he a tonaki mo tolu au fie whai ha mo wako i he Trinity o ku whakawhati mo mai i he ahe tolu ia ai kai te whitu tak telefoni mai ko e programa e ke te ala whai ko e pako whiara malana you can do the certificate in lay preaching i Repa Britania, pe ko programa ko whakalere ia ka ngāta mo e vai whanua ka sia meri. Ako malanga ka mo ia ko ngāta half ka tonga. Ko e mo programa ko diploma in Methodist Studies, ai nera toa pe whalare in MDC. Programa i 5 level 5. Level o no ko e New Zealand Diploma in Christian Studies. Ko ku whai e ngahi e beko ka teolosia katoa i Musilani. Level of 5 ko Advanced Diploma e Religious Studies. Ngi ko ngai se si pe fa professional development so ka to na diploma ko fa ta to e ta ta mo ko program fo ta ko si ku launch i ka madanga ta mli ko bachelor of theology I full time ta to ko ko mo part time options it's an exciting degree it's the newest PTO in New Zealand Ako ke he peo puna whai e pi whio ko Laidlaw mo Otago. Ea ko whawheta mo tolu ka whito ki he ngai sesi. Te programa lei e te uteri ai whanau ki hoka atu e ngahi. Naka malungangi. Ea te whuki aung ki tau ngā. Malo pita. Malo pita. Ia ko mo toko tau pe, mo tau whi more information, the website, mo Google type in Trinity. Plus New Zealand ke mahina ko e apiako New Zealand ni. Ka ko e taimi ko ni hua e whawhonga ta e wahinga ngā ue kuriaku, ta ngā sipu auta. Ai wha malo lahi ka te ko. Ko lawe i pe au ai moa taimi ko teu ki kamata e tō wako ko ni, ka ko hi ko whawhainga mai ho taimi. Ki lama ki tapo tā noa, ko tū wai tō lahi, hoki ta tala noa ka whakaloto lahi ka te kina tōu. I ngai whononga ke hekehe, o nau whai, e ngai marae ke hekehe, o nau roto mai ai. Ko e koe e whamaharo lahi ka te ko, i he taimi ko taimi pe lawa mai ki whai tala noa. Pe taimi ta tau, koa te whamaharo ka te kumo tōku tau pe, tau kau whakata mahi o pe. Ko lawa i e tau programa pupunga matawai, ke sāpate a taha whitu, manou wataha, ka whawhawhi ati mo tōlu, taimi ta tau pe, i hui ka hau, e hoko pe tau tā noa, mo ki nau tōlu, i ngai marae ke kehe, kuna o ikona pe, kuna o lawa mea, e ngai tapa ke kehe, o eako, ngā ue, i ko sipote. Koe wai ofalahi ka te kuputonu, mālo mō mea mai, ka mō mea.